I pozdrav svima ljudi i dobrodošli ponovo u Srbotek. Danas ćemo snimimo još jedan zanimljiv klip, a to je najjača grafička kartica na svetu. A to je, kao što vidite, Nvidia GeForce Titan X. Da vidimo specifikacije, a to je, ajde da vidimo šta ona ima sve na sebi. To je CUDA Cores, ima 3072, base clock ima 1000 MHz, boost clock ima 1075 MHz, memory clock 7 GB po sekundi, jedna RAM memorija ima 12 GB, znači 12 GB GDDR5, ima 384 bita, 336,5 GB po sekundi memory buffera. Da vidimo još DirectX, sad ću vidjeti koji je DirectX 12, PC Express slot 3.0, maksimalna rezolucija 5120 sa 3200. Šta još možemo vidimo, 4 monitora možda stave, ima Dual Link DVI, 1 HDMI 2.0 i 3 display porta 1.2. Da vidimo još, maksimalna temperatura ove grafičke kartice dostiže i do 91 stepen. Ova grafička kartica troši mnogo struje, znači mnogo, to je 250 W troši ova grafička. Šta još da vidimo, priključci za napajanje, ima jedan šestopinski, jedan osmopinski. Cena ove grafičke ovdje ne piše, a cena je 1270 eura. To je, vidite kako izgleda malo ona, vidite, ovo hlađenje njeno sija zeleno kao Nvidino, znači njihova boja je Nvidina. Vidite kakva je masivna grafička. Čim je masivna, onda znači da je jaka. Vidite, ali dobro, i ne mora znači baš onako da je masivna onda da je jaka, ali dobro. Evo vidite kakva je na matičnoj. Evo vidite, i ovdje sija, znači ovo zeleno hlađenje sija, i ovdje Titan sija belo. I ljudi, ovdje ću završiti klip. Nadam se s videom. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u nekom sljedećem klipu. Poz!